Ono me meta. Zdaj pa dođi sad na vas, da čisto mir. Ja ću tak malinovski ti da je meter. Ja sad je lak. Ovdje da pomaga joga, on je trenirao dugo jogu. Nikad od njega ko sedi, a gleda da je umirio. Prizemljen. Neki dovoljen, da. Stane vidio sam. Skupno 5 kazenskih točk.